Ai ta kwana teka anariru tavita na koirante ngapong ngei. Karairua Yehova tamneu. O painano ni kapeni. Karairua arane tapu. Karairua Yehova tamneu. O sa penin teirake ni kapeni. O sa kaukira inte tataru. Atuara e komaka e wea ni karawa me o nape. O wea nape takarikipai. Are skakatonga te atua pa poningaira nape kanuan am karikipai. Sky tau ko na mako i mem tangira. Are kosan ko na ronira. Ngaira ay kay ni kapenin tatap menira nako. Inanon te wiki e saroko tapes na te pongay. Kosan kawa kinira. Kosan kakapayaira. O kosan na pe te atua ni kapepeteira. Kanuan te wiki e nako. Pato te kainano. Te rawawata. Te kimare irei. Spenen ko kina ko imte atua. Te tabes e mon te tamero ayu. Pa panaran ne poiko. Pa kosa. Ni kos na koira me yay. O ni katoka ni kaira. Ike sakona yay roko. Te tabes ei. Te romeuriko. O ni poiko. Atuara e koroiroi. E konte maka me te tata iometa. Skai na noiko, ina non naratai ne poiko. Pa kona mena iroura, o kona ronira, ngai rai kai ne kapeni. Makam, e tamnei me roiroi, ke te tamnei e roiroi. Pa ena mena iroura ni kapeni. Payonga niya sikona nipusmaya sibangara mayroong namtoro ariasan ko na nikatauroya pa kanuan titapes sa iyo kung rimuara kung rimira inanon narawakin taro meuri o kaparayara pure pa nasim ngaira ay kasaki kororoy konori ni kapeni kapakara me sikai tau kos ne poiko pam tangira te metua dinanon daran na simare Yesu are kosan nanga pa inemeti ibukira ngaira kain tiona ni kapeni awai kai te atuara tataro sakani ko iron na sim are Yesu ayara wea awara sakameu amen. O sa tayo ka sa tayo meto ante pa sinane ni aramuan na nene ne po arana tinampa wabubwa ruapo i may suwa wawa ruay suwa aramuan na nene ne po arana ay tamero ara te popotak Rate popotaki rarai te ai kati metua kai kapayara wai rangka rarai te ai kati metua
sapsia ararikan pa akirak. Sa tataru tamera sependi ya no momento apoio on tepung na beta por ko nampung tu ya antapes ko sen kokoro sirang kure guys kunen mga time to na ko me ne poi ko na tarira o mane ran ka kane na rate de ye bukin data ndara tarmeuri sa mga tauroina ben koki rakaria na rakabui ake opunsan bairi atu ya nanun nam tiak arabusi ba kurang katime to inanora mas nanganga bukin uyam taina satay pa karya na kapui kaya nakapungonaki ibukin kaputan nam waki amorar kina ba ibukin taida kia tokora ke pa angan taurai iman nokim toni ara kora ke ngapane ye kere kiru ye na pa kia ki or kandene ngapa amga kapa ye na time to yor ni kapane asina kaunga ke pasinanga nga ndano ko tamera ibukin uyam ai kere tataru sana ko ima kapare era pure irun nasi mare Yesu amen bayan Si kukurena ngani ku aramu waniwa aurakina noia auneta auraki mengaya Napeni meuri ara kurakin tani meuri kurubu ka inte tabe se ta meru ayu kan napeni meuri sika meuri na ba ta nungura yonte te live stream o te atiri ro na ba spus mai kamina pa nakon nara tani meuri aka kau kinte te ngapung tabe se ta meru ayu sekarang pa na ba te ara unainen te karesa ke ron mane ni jawatara na pusmai sebus mai kona ben nakon dara tar meuri
Ara kantene nga pati asu na roli rin kapeni nanun spangara wari kare na supaya men na tiakan tingapo ngayon. Tingapo ngayon ipun kan nangana tau tiakan busumain de taria sentia kinakin ayunus na ko yari kara ke tokora ke na ana pabis to akin topongay sirang kukuri satay tetapes ayo tetapes tuone erang tamero ipukina pa yei rora ay kanang mangari pa kain na rausu nanun tia kares kay sipong sagisibukin gorobu kita sagisi nanun gorobu me kanang ko kain na tia kares ayo kuna uringa pa ay ingena pa kain tusu panen tia onab ayari pun na busumay na ko imi to kanina pa iduay kami ni bokora ka ay daratan meul tu busumay na pa na ko imi ni kaban imay na si suwakin ako kariga sa pangaro ayedi kiti tu busumay ayunus na ko ya arate ka wari ke ka woman ti nasi atong ngiray pa yung kamatay kamatay na ba yakaro ti men na ti Renia Vai nasin Vai men ito kapis Max tani kameraya nasin tinata men ni tena yung obate ka ya sebab pun bunga kena betul non ye atau non te wiki kana ko ke ye ka tayakan na makai nang kai sidang karapara pa ibukin te nanu ya karu kai pa pun na yu te pa ye irang ni kanter ngai na bet yeswa ay kanter ngai ibukin apa yesu ngero ko pun ka tena bet ben na monte ka kawak te ben dari kati yesu mungke bungiak ay nge wariri ka uta kina ben akun te temporan ay kakapayak ay mina gay kawai ay sebab apa stok ayere sidang karapara pandi ngapo ngayo as kakay tao no kuya karu egay bukin nanuya me nasi wargi kibu tapi ko ka wariri gare kang anak ko nanti kay ren rakante nga morar kina pa karu egay tisbang akakaw bukin ibuki yate tuwana ni korea ginte entay na ru tubo mesua atiki butenua ata ko tiya kana nuri apun pain na ko meirun yo wanas apun jiroi wan te biroto tu tiya ka pain na ko ka ko nang kapoto ko konti ana pain tangira naron no tara pa yung ane PPTK ana pain na ko ki ana pain tangira tiya su ana ko ira te baya mon takaw kin dorong ayo pa sinawri nga pa ate yang kaisang anaki sagi pain tangira ka sangana ki men jona pa na pain tangira ka ipun nanganira tiya su ano na te pain tangira yo ro ko may karaw ani to pa yan din mata te durang kaira meta pain tangira ka ki nase ka apenen ro ko may run tiya su may karaw pa yang nganira ngaira ake karo ay nano nang kanaro ko te kay may irun tiya su pa yang nganira pa nasira kan iteraro rang ngaira karo nakon te pain tangira ari ang nganira tiya su nora te ka ang kanero ko ay bo sinang terwara ka antir wari dang kakao ngada mondok mengkane men bato ka iraw na makaina kito iraw ti wasaki ba sinapen tararuay ani kan ko kurun te pain tangira jon na ba te pain tangira ari ang nganira tiya su nori ate ka yagi pepe ne yate yagi pepe ne tay iru ra ka kanaya ka wayo sinang mon nagi pesin tangiria Kaya sa ngayon ko pa yung tangira, ara tangira, nako yate kay, napun dia intim na tuan tayo. Inagi bibitak. Ando bete ko ngong sarangin pura irun nasira. Ito sarangin pura irun si pura ayu, okay? Awu busin ako ilan kapane. Sina kana ergian irura, sina ko kiraya mo nakon tete kayo. Ete akin na pangaya. Nasi ka sabihin ng anaki. Punta na pa yung tangira, tiyaso na ko ito. Ang kamdiri yung kukurian karaparap. Iko way tamen to katayin giyakin karike na siya. Nakamnoria, erang mais guru gus titin jon na ba yung terore. Ipun kuno na bandi karatay ngairan. Akiya sa gikarik tupaya. Nasira kita ante piki ate ay. Awan kay tupaya yarik ngairi. Ganere kititin nanon kay mo kuno ringa ba. Ana pa indang ira tiya suan na ko. Upungiya ki ko ba tepigia monte kakawak. Ipun dakin na tupaya para ba yei tapira monte kakawak. Asik orang agin te ntepo kaya merko te makoro te buina ata ko te akan te tegi buai
kairi ate ka warere ke na koina pa na ringia o na riri abo unge nori ayon ata kuna koia kana ko me ate ya kana warere ke na koia na ko ate sukia pa Yesua e ko Yesua kami pani kita wo bugin wen Yesua na yerun tete ya warere ke ai na pun na kirini ai papa koia ai katoka pe na yoya ai teten kakapaya ya orang kan itu orang pun nang katiri-tiri ke bangaya Yesus ngimeni on tiap pun kasukona bete pen nyamon te kawak hari ate ya neriain kakapaya orang kan aku nanti kan ate inasim pe ina kakapaya te ita paraya erang kakawak pa ane te kakapaya aku sen inangan ku tiasu apa ku sen kusia pa kuna ina kaida nasim ina tararua nasim ina boko karigirigan nasim nanun anak kantan nga ari tangiria atau ina berang kaburi intia kaya ate kaya sebenin ate ya kita ayah pa itera wian tia so mayane bukin ang kaisaki habis itu ya ate pa ate ya pun sen bedek tia kaya sing kana ai kawai ari apun kunan koroye yo agi maya kantan nga asi pa habis itu akike metete yerun ya kaben tiri run Yesu pun ayah pa wian tia so ayah kita kahanga iri ate si tapi ramon te kau sina si karapati asua sina mga usiate kay na konte anakan to kanu ya pa yang ane ya te asua pa ye nanura iruna pa nakairia nasira mesipura sina si wara kate tekapen ini ki rangga kawak mairat karo sinagi mama nga sipangare rangga kawak na si te na sipangare te na kikai niepe to temo koronua te ki bute awore ka kita kung kami katame ano na tama ang kami na peka sinayate ay ke kung natay kung niya nasimi ma kam na kay kaway ay nanun takateriya ki didi ya ki meti swasonga ki aruya ay kariya ay at kaben ite kata imatan to ya ano rang kan kay didi ngay da karo irang kakao ka pangay sinakay di ate o sinate yo pa Yesu etara dan tayo ko pa yate yo pa yay tiriri ari sendang anira tirungurungo ari sendang anira pate ka yan rin natati aswa anata harun neu ya roiri ya kakawaki ayren kai teyu os nabusia ya karo te kai bana nakira kina komu pasna tatarun kakapaya ya sinapun busia karo nganakun punan pen entira kini kapan ya tameya mesinaya monte tamaru nganakun pen entira ke tameya mesinaya ate yo mai da kanti karisa imane si kakabaya uling kami kanti karisa sekenanu na pate kai ai pun sita pe yana ba ayya karo ai kai ngaya uta kina kunti karisa nanu na busia kita suana bena boki an roni an karigiraki an kakapai an kau kami na bakan tikari sa ita bimi amon te kakawak mayri ate ka yan mga rig bakan tiririn tapes ang namin ni nanun tuwagi mete puta kinti kari sa tahantar ko yan boki ate ka na pa inanun te tukoyen anun na miya kari sa kin na mi puputa kin na miya kari sa sekarang pa yete tangay kay rakanta nga ba mayri kay ni kapenis na timetuan ngaros pangaron tataro na pa bukiya sinabusiya pa nakita kina kumuhay kay yakato kayo na biyaw yoyang kay women sa tataro na pinagkakapay kaya harap sa tataro kaya 2 years tataro natam di tayo as yayate ka women ay ka amang uta kira kina koy kung namkanto ka nuyan di tayo Rex Renia at Max Tamera asibusi ba kuna tararwaya pas kokowaya papag kawaya tamar amay spy ka kunan digimes sikasukui miyo kun mewian kapen na kunan bem tuwe rabusi ba kuna kau kini mentay na kanga ngani ete merudung tayo nako roni na betamaya mesinaya ba na anang ite merudung ati tirape ko wetaw ba nakunan kay diate kay nakun nanum mem kandan nga tamar ko wata mera amay spy kari kin jona bayo me
aragusi bate kai anak konan diki bate ne pe kana na dikira ki anate ikuru ginanun meu ya ona ronak kau kinaki tu yang maneron kai deki meu ya irun titam ni rori tamera anangane kiti tu konan diki bate kana konan dongya pe no yai yausu ayakaro morar kina pe morar kina ko imtu ya anda dikira kina bate kana diki batan puto kamak nanun tia karesa asate itu ya pa kuning ko ya kona roni antai no ko nanun dikira ke roni ya koron ka ben roni na pa kain tu su tamera o kain tia karesa kena diki batan puto ka haru ya te ken government kurara pandanu ya tame ya mesinai ente te yai sabunana ko miau ya ka ben itu suai kai ana diki batan ko sisibukim o tandi ki batan puto ka amwagit tu ya kakawak eka ya terus sana ko imirun nasi mari Yesu amen sambang mo mate ito ko na namakay na rara bos nang mga kinakon na natia katia so ay man si ram na natia katia so ata po sa puberakin tataro tuya sa tauroy nung ram tia ko sa teya tuya aki tau tapi kau ram na ona ra na pun ko ya konang kamata tay dari na yam tayan rokoro ay kasi na tekin ay ka anak ko mendam pukia tap kakabayiran ka pen tataro pukia ara ko ka pen to kon nora otan nora na betuya yo ante te live stream at radio. Sangat kuaro dan kabane kabarera buririk paskani gurun dasu mari Yesu. Amen. Rapotun yang onde kita apa sayu. Eminente korea ki tokorongo nanti tebu kiane mata yo te makoro tibi maonoa. Tiki bobi meto wana nakon bobi ma wanua. Mata yo te makoro tibi maonoa. Tiki bu wabi me tuwana nakon wabi me wanua. Ita ko sun ara meroro onte ita besei. Tika ibang aki imain ti beunuya. Tika ibang aki imain ti beunuya. Anda sun ara meroro mangkami menana tia katiaswa di ngabong ayu. Anda warga ti tiki puan. Ate ti me onua tiki buat me to wana nakon buat me onua ata ko te kana imini po ngagigi yo emon ko se Yesu nako yana ri pa iri nakon nako yerutarem me kamera kana epe siru ya unumani me iponga ake akakanda to metani kurubuki o ko metiana me mangausinan takatini pong o Petro e kairian ko korua ai boya ai ta ko tuya ena no ngai ko tiasua ena ki to koane rum ai reira ki ai ta ko na ko ni Petro na ko ku tatan kapaka na ko te ba ka ngoi pa sakirun nanun tiasua nanum me ayerun nanu yo mata ata ko Yesu na ko yan riri ane kan timiu ai na ka kia ntona nanuna oke tapi kana kai pengaki oke irirai pane kan ka na meuna ai pun kapua mene kapua meuna ibugu ai pun karikia patira kapayan jome tangane to ikarigi abe ni kapene ni kapua tamni ne ye otira ena ngati jome ta babun tamni na pa ani na ko mai nasin jome ta meni pokin tamena menanira oni nangani jome ta ni kapene ya aya paina ko ni kes me ya makuri iko wes wang kami pa anaki mete tapmangi bokoya aikai aikate ikai kana aswa nora na sin jometa kana enakomei mauyan rawe kam tagira ginte dingapong tabe seyo ayo to warwari erang ka kongora irkin ka kongora ibkin na pais pa na montai do Yesu natay nanawaki mana dei ay si naman tayong kain ko siya ena dinanun takaraw taki ena paingirina ki ay namete ay namangaus ayo roy te tumuan tayong kimuan tayakin na
na po gitu wa metayo mayari kampun na tate bayari ke bangkete ya kinari yo anariri ya pun mimi atau ya kanga jua metai kau sia meti oi katuki ora kia oi nei mga meti oi ya kanga di ganya nei mang karawa wataki itu mana dia kakin sisira geri gitu yang ayari tuari Petro kana kamnora ana dia kanga ana dia ka Petro tuwe punna ki kunan ru kayo dia su ena pun kariya ya pa ena punna ki ru kayo naki gitu dia ka kiai na koim dia kanga ana dia ka Yesu ya kanga ana koina naku aku tatan waktu Petro ngasu pun siang wat arun timeu jona payu kang arun tu bayar diri kina koi dan jona payu me kata ye na kante nga Yesu ay rabe bu berari kina kon dari ya taya angay pun songa naku aku tatan wa ko kurun nanum mane me nanun Yesu anggan nanun tirong ayos sikowa wa ye na tia kang tia kina Yesu ang ay putun daraki punte de tayay ay tia kana ne korea kinte digi buane ane kang ay tia kana ane kan dimiu digi buabi mewa ane kan dimiu ake kaki antona nanuna ake tapi kana kay bengak ake idiray ay tabane digi buaman te kawak te bayas na sinarinan te tirong ayo ba sinakata nuri batera anak kante nga kena nun Yesu ay kata yan tekin dan kipoy kayo ire yu taya akante nga Yesu banero ko nakatiya uyan ari inabundurak ke ani to payerik mamani ngari ro kon Yesu ari ngayon na banan to paye umiakin na Petro pasabo me awuna kin ta kante ngari akante nga iya banang katiya uyan ari na bundurak ay nataragi ro yo amata me Yesu ngedete ayen na tiakan korea kinte nduga tamakoro tibi mesua atigi bobi na konte bobi metowana ata ko tiakan ente warware nduga tibi mesua tigi bobi na kon bobi metowana angke sisira kina giro ya pari tai oba enaro kon ngai wen Yesu ay kaya kayen ka ngai ya giro ko wen Yesu nurak oni na ki ka ngai yo meta nuria ke kayari panuria akau anuria kan dari mina panuria emina wian Yesu iya inanumi panuria Yesu ngero ko ya katia wian Yesu apa enanuraki mero kon katia wian Yesu apa enakati hari imina inanu ya tokoraki nanuna wian Yesu enamina inanu ya tokoraki aki amina tetai hari idari kina aki waki mangayan tetai kina tuang kerio kita ko teteaka ane teakin na sa tay bangay ti tinongorong ayo yo sino komen rongorongon pain kiri na ni Yesu kametiana o karawatana may dengan ya tako na teaka Yesu kana ko sendi nanun tinongorong ayo at ako na teaka Yesu anin wabi mewa ane kan dimiu ake kaki antona nanuna okay tapi ka anak kay biangaki tibayang ka kan tiakari sa kana sinarigin patandi min Yesu terapa pai ko uwa ke senajen ko roy ya tiakin lagi kai ane kan di mi uwa ke nera terata mo ne pai enera nanuna enakaki nanuna ke enatona nanuna ke ane temuan na monte kakawak ata ka uwa terata ka uwa re tiakin lagi konarian tapi kamra am kai pengan kana konari min Yesu konarian kaki nanum ako narian tapi ka am kai biangaki arang ni mata ta tian kan dengan kana ko sen ko roy bai ka ya dia gini pas summa wa tau roy kan dia digi pati serimin Yesu nanu narimin dimian Yesu kan asa gitu bai ya asa serimin ka Yesu pasari ki batan ni mek nanu na joni mek irang bubur ay rang dape ba tekan ten ngai nanu o nanu nena pesume dia gini pesume joni mek ni Yesu digi dan pasina digi batan dimin Yesu segitu pa ya bebete pasina nanti nanu nangka inti nga po yun katin si ka para itiya kay pa yung andi kis pangaramay ya ayan na bakarigan ti tirungurong ya kao gibugiran ti tapes ya ay kay ti tin kantin ng ikarang kakawak sinanura ti kabarabarana ayo kabarabarana tuwa na erang iskiro ya to benaro enokonen mata ti rura
Meta yu tibi meruai wa tiki buat metuana au wabi mewa. Ke nakon wabi mewa. Meta yu tumakoro tibi meruai wa wabi metuana nakon te wabi mewa. Ata ko te kana. Ita ko Yesu na ko inang kana ko kandi kini muan te roi ako na nakon kapu ampai nako nangania akanaki ka upai. Ai nere ki ampai ikarawai. Ana ko mai ididai. Anggi yung te kari tirurupo kari. Ai na ko merawatan nano na pa apes na pai. Yara to wayo. Ato wayo re te tirurupo kari te ka upai ki. Ai te akin na ko Yesu irang ka koni me ki peni ka okin suwan ka peni. Ai Yesu eso angana kana ko to ko peni ka koroi bai kan ka peni. Atu ngone te bai ko na koroya. Kuna ngana ko ampai ka upai makan. Kuna sipano ka upai makan. Geso nga gatrana terati tu bai eri kirona. Wabi mewo angge yo te kari tirupu kari. Ai no ko merawatan nanu na pa apes na bai. Yerang kan te tu wayo. Ita uroi nangano ko sipano ka upai na kiyak. Yaki. Bayarang, setapu me yarang tangi dari kau paina, ke, nakon te rongo ade teaka, ari songa ki iron Yesu. Nano na to wayo, sukona naran na pati amete, ia ter meuria kau paina. Nano nang kanaki kau paina, sapu me ia pun buana bano na. Kangatin te kanten ngai bukin te to wayo. So amete, anonim ya kini kapene me anak wawa, apun pene nepe inanun kau paina keke. Ahan kan itu bayarik. Ane tu wana kaparaparan te kanten ngari sinat kiyagin to nanura sinat to nanura men tangiran bain te onna bayu tangiran kakukurin te onna bayu sinakate to ni nanura meye sinano kon kan dari tau wana berang kakawak rungurungun te ama dari kampene na tayari tamaragi ang kotirate tekay di sukumuria ye te rungurungun nanura ikarin karin na begay amon te kakawak ba sangon na tayo ba eka kira amete ka arena ki pa atona no iya ki aka ki iya ite kina ginte tirong ayu kampere na taro kurungun tu wari takayo na si warga tigibu ruaiwa tibina ta ku Yesu na koina yero ku te meu te bong papun nasin na biram na betu wai pa yero ku nasin tiamata pa yero ku nasin tiamata pa no kukuria akan abua pa enaka meuia. Tinapo kinang gitete Yesu uncero ari. Yerang gitete Yesu ba yero ko timeu ron takayo kito inon bayangan takayo. Oyo to ba yate akinna. Tigi buanu ake oy ti takayo akangay nakon tuya. Nuria yang ania kanaki kaupai itiran au pai na kongkai. Ang kito itawa anapai jamata bapa kani kawai. O yema kawa anapai nakoina. Ayo to ba ya karo ya te takayo. Gero ko Yesu erienga kinano na iron te sakameu. To wayo sebenarnya taro ko na pati sego ko sana man ito ya. Ari nano na pachama te sanure na benturong ko pa. Ngane ya ko ki aya pa yo mata nano na yasan ra. Yasan karo ate maguri ya kita meru ay bikin iya pa ito korak ke. Yasan no ni kai. Ngayari ya ko ki paikin kapene pa pun natai pa yasan buri ye. Ai kai sanuri ba ye temenna ai ya kukuri nangan ko kau paina ye temenna ai ata uroi nangan ko bugina ba ipuna de pati chama tangaya ai kai ro. Ai te tekan tene ngai suku ido re kai ya kangai sinakangan ntona nanura. Oi kai dongor ko tapi oi ga ako nan bukira ba ti toto na kinano monte kakawak. Sinatoni nanura men pai ka ena suki harura me meure ka ta merua imerera me tiaswa. Kani pai ka tau tawira. Ka kukurin te me wayo, ka upain te me wayo. Kita ta yen rari ya. Ai kai te en kantene garang ka kawak. Asa te en debete to asa ya gide marun te me kita te ka upain. Nanti bete mangai te gide me to te me urien te tiens. Akan pai ka ete kine gain ta kantene ngayu ba. Sinaria in tauroin ka ke pai kai. Kana sinaria ka ba tan dimin Yesu. Sinaria in ton nanora on ka ke pai kai ni kapene. Pake to bai tuwana na naria enate merera metiaswa. Arone me ki merera metiaswa. Ai pun singai dena mangai. Akere ki to bai tuwana na mangai de gereke merera.
met Yesua. Tuwari Paulo na si warga na teka Paulo at yakin Timon Simoteo. Kampe na ta Paulo pa Paulo ti amet ti sabay gini ya Christian. Timon Simoteo tuwa na ti mewo na kon ti mewo no wata ko teka na ikas tuwara tuwari ka korakoray. Are Kristo Yesu. Are raw ya pa yatong ngay pa ikokoni me kinge iriniyay pa ti sa maguri ibugina. Apun ti sa tete pa ka Yesu ngayon ko ano ti anateka Paulo. Kaya ito pa pun karawon ka para aron na tuwayo may mayna. O ti sa paingrini at o ti sa kapununan mo, detebak. May nanongaki pagkyoy ng kay koroya, negetayan nagyonimek. O kapesagya na ako yarawya, gayang na ityonimek, metitangira arina ng Kristo. Ikaw o titeke, ariyay pa, inakakyagi, inanuyo amat ang kabenaya, at titeka kangay, ruko Yesu Kristo yon tebe, pa inakamew iya tanibure. Ato ko na tiyak, ngay moya tani pure. May nanuang ngaki buginay pa, inakota ka binin to nano na Yesu Kristo iro mo. Paya pa'y gakairiya kananang munimakin na ni karekia, ti mewa rin kitok. Sinori amat ay kapan inibita ki mewa. Abita ki mewa, bugin apang genang di kibatan di min Yesu, o apun kanang ko inabapay kayo ni kapan. Apen in katuki yaro yay kayo ni kapan. Ang kanay tiri-tiri ron bauro, itiagin na bauro. Iri gini pita ki meon, bugin apa ebusmaya Yesu nakon meon. Ngayon kayo ni kapen, kanay stang iti apa sinarik batan di min Yesu, asinakonan, untukon na kain, ganokon ni paikay. Kamdura kakyan, paikay, sakit pa ya bebet. Kuno natin sa mo, kanako siya nga pa ng kakatimo ko. Sakit pa ya bebet. Ito ati sa menging. Makamdura, sikunan di karato ka na kayo. Ganay Yesu ilo ran tayo. Ganay sumaya Yesu ka rin na sigin patahan nung utiya ka na kung banana. Ay rin pong tiyakin na rin, kunay pahin ka pa ni koray, doon tuwari ka koray. Bawuran ako yung birip. Awa tipi metin mo. Sikunan koray pahin. Sikunan ni kayakin, ang kakoray bukiyan ng kapan. O yakin kunan ni kibit, rong parang may suamet ay ka. Kay ka, o hari ki pa, tukoray ka harang meuroy. Hari ki patahan nung megin na Yesu. Ikang ani kaya ni, bukin na basen musika menu niya. Pa anang Tony nanuya menipay kain kapen. Anang kakiaya. O anang karimuan anong Yesu ari. Ito ba rin takantan nga. Emon kakao kaya tonan nanuro. Sinakangan Tony nanuro. O ikay kan tayin kaputa o ika harang kakao. Takantan nga nito na rin itagin nga ni ari makurikan na rin. Tapi kan takay bangak. Ay ito ko ba, ngayon kayo ni kapen, sungung utitiya ka rin. Eh, punong kahangang, utagin na rakay ba nga, kirun na sirayo, okay? Ano ito ba yung titiya kinak? Puntabi ka na rakay ba nga, araw numani ayo, kita nasirayo, tumani, kita atiyay ni. Kita ang tabi tayo, nanong tiya ka rin sa, ay, utagin na rakay ba nga, ti amatari, ti missionary hari. Patrapo kinang kitiya kinak, ya mangari kita rawat apa ngai tapi kan tekai penga kita amkanga ngametemen na. Ito ko ba ebo nang matat. Matat ay bugin apa. Sabo me idige para awatam kana kuno dati ameta kita kana kurita ki meti ameta kita men ide kim ti ameta. Ay bundi ka awatam bugin apa ta yei tu maguri haro ki no koim kita yei ti meruru kita tin pai ka tia kine ka kino koroi kita tin kati ay ka ki rori. Ay rin tapi ko pundaran na. E bundi ke bagu takin na ukay pangak. Met, tubayarang kao ki kanti karesa, tikay pa nga si sinarin dari yang kain dito yayo, pun tikay pa nga kare, kagin na rin ko sa Yesu. Tirahan na ridigin ki, ikuta na kay pa nga ki Yesu. O sinanura ti, tibugan timuan Pedro awa, tigibuti, awa na kon, tigibuti, awa tibi mga noa. Timuan Pedro awa, tigibuti pi mawa, na kon tibi mga noa. Ayat ako tiyak na. Ganakam tete po kaki bukin naran Kristo, ako makapaya. Pay may nayomi tamnin tinibuak, na tamnin tiyaswa. Kamkunan wara-wara di kaki, na sinasi wara katigi po na tibi mawa. Ganakam tete po kaki bukin naran Kristo, ako makapaya. Pay may nayomi tamnin tinibuak.
Yesu erang kami ata tekanten ngaya etekin egai pat te bayin girina gingai ganano na bangai ra Christian te bayin girina kesina kanten ngai ane rendi kin nakoira te bayin girina ki bukin Yesu te bayin girina kayo monte ika aku pa sinaren mata te nanu na ba Yesu ngane te bukin te bayin girina kaya gitu kin te ka ibuku kita bukin narau ane te bayin te kin Yesu nanu na gana ko kung niya kina Yesu ako rita kimangayan inanon amwaki on neon Christian ako natay batiriaburo am kay didibay batiriaburo kung ngayon anak kay didibay Yesu are pun mwaki na pangkay Yesu ento kinawaki ite kita na ba Yesu matay ote nimewa ti meto ko na ko tiya kana kamakapayang kana ate apakain kami yometa meni paying kami menatonga tete buaka kan kapenia dua roing kami. Rawai kam tangira kinti tingapong ngayo. Utakin ta kaipenga kerang kakao kasi nate ya tuwana. Gana ko ni megina Yesu ako na uringa ba enapon ben yai kai taraki merang ka mais. Patri yaburo ya pun dikina pa am kai di bay. Sakina ba singayang. Makana ko ri batisoni mekingi ako ngameom na ko ni Yesu. Ako na uringa ba sagi sitatan di bago men tabetay ako na ni mga ribego am korak. Tabetay yang musu anargi ba tahan ka parananum tahan ka hitar ako tahan ka buaka am kuwa gitu am tirungurung adi di kirum etame kakawak. Akane tapiwa tayen karawata ka sinarinano na pun katire-tire Yesu. Me yeri gitu kan tapi kona berang kakawak. Tiba ina berang kakawak sinata ya pa karawataran tiyon na bayu. Ya ki siri ki menaroni me ki me apun di kina men pai ka sinurin ti me wayo. Tapi tai roni me ki apun katakin tiarwari erion na rakona. Ata ako ngade gribes. Ibun so indi ki karawata ki akora-kora. Isinanu ko arang mais to kora ka akata ka yon me. Ato kona me bungona kataki bigina pa itu buah kaya beya akataki beto aki ni meya tirani kita aki akanaya akan etain karawata ka abutan ko njon na be ka ko nanti ginta ko ka ko mai de gribes kana ya sebagai tirais yang mo na pendik ya para kangang aketi soka aketi burawa amo na pendik baranga sume yergina para awatar mai kai tain rawa te garam mo de Mangane sagi kunan tokon kai yon rawa tai ka wari de kai. Kita tin ka ngai ka wari de ner ne kai. Sinang ka ngari kin kan in kai tarai tin rawa ten kwawa kita kangan kwawa ki ana puni de ki na uni makinan Yesu. Mari sikau ngaki pasana pundien diri ta ki me Yesu antai no. Sinari diri ta ki mangaya pa te kai bengaki ang hindi tayo kayo tukora kaya ako batakay pa nga kang sinataray sumay punti ti benne ewota ti trawata nako ya Christian pero wag kam tangira kisagyan ta kanta nga sinaki tatara ta kay pa nga kas sa punta ko na ba inari pa nga ti trawata sinanunurian tayo nako alita ko na tiya ka pauro nako yugo mago to ko na mga numa Asino nanti ako yung kanina nanti ako bukinti tekay penga ka ko we ito tayen dunguro ko yon tekay penga kin tebay par may yina beta piu we garang sinoy ba ang ani rati yung metakanta nga eta mero atak patina no pepe tekan tekay penga ki idoya akana nangimet mepun makan Yesu ay rurang ngaira ay kas kamewak kamdurang kanti tekay penga ki sagiti turungurung ma kangai ina karga na ko ida tirawa tari to nage Yesu mga iya pun turungurungo ayang anida tito kanikai mayri takay mga kari sinakay tari mga iya kito tirawa tari sinakay mga iya ari sinabubusa kito tirawa tari sinabubusan tano kari ikabuto ko bangko utagin takay mga ki ina rin mata tayo ba takay mga gani tirawa tani kunan ng anidat tirawa tukuguri tito kanikai pare sa tayo pa metin Yesu yung takay mga kang Yus, suka ko apa ya tokon kay mayon tirawatan ti onna pay. Ya kisiti te kay penga ki bakotan tirawata me kota ti tokon kay iron Yesu.
Ngaire sinarian taurai. Ngaire kini kapel. Sinarian taurai. Ndapi kara kai pengaki. Poto aya kaki da tirawat sinarin anu na. Ante bete sinata ko pati miang nuni magi. Timia wari ya pun penina pen nokoroi bahan kapel. Dan kai dua tirong ngare kam songa dari to kamasa nungu ngare. Ngana ko oni kamiam nakoni Yesu. O wa pun penina pen nokoroi bahan kapel. Nura Yesu pun gemenan John na bayo e pun dinan na pet karawatak. Ibu kina ba situa indo kon temenga. Are bo. Are te kini ke paket. Tenano ka ke tirawat te tetang te merek mai pun si tukukure na ba. Te sisira kina ko ira man te ka gente. Te ngapo ngayo. Tira tu bayar tak wira ngaira daroni megi tata mirena kon de ngapo ngai tira apa injon na ba US starting dia on kuburi entana ko on tabei ya karauri de ma tangiran arawu ya Yesu tabei ya no kon de gura res sidi di peta kangang Datang dia pana penen nokoroi pan kapen. Sabuntang ini apa sinaku kurin tano. Be rawe ke kamtang irak. Sinata uroin busu maya tirawat. Sinata uroin toni nanu ramen pan kapen. Karena saya kebatan dimin Yesu sinageyak. Masinageyak incer wari sinakaki ananura sinakaki yarun meura ay kaki roidei sinakatoka katida imata yomata kita ora teten ka waino ko yomata sinakatoka tangiran to ati tiam mare garis ka statangiran kan kakan sinakatoka tangiran to ati timu ko timenging to tiranarik payu utan takay bangaki yagi bibit mayari sinakaw ngairen kapene pa tirang ke sukunan di kebatan di mini Yesu si Tony nanura asta uroi ngai terata kangang eta ko tigi boya korekin iron bauro di garasa wo tigi bobi ata ko tekana itaura kin takai penga kime Kristo asa ki ngai dimi ai meu Kristo inano o po ngai kai kapen ngai dirapata ay kapen endo mekinan na sintiaswa ari tangirai ari yang angaya ibuku tirai tekin na pauro gai tuwa tekin na pauro ba ngerai da ki meau na kon Yesu ay tekin na ba meau na rin kawai ayakya paya kai da ki meau na po gudun Yesu Kristo ato ngai hindi tayo Yesu Kristo emene nanu arun kapen meau wagin kapen Aki pain terapat angko ayakya pa apen kai lagi run Yesu hari nasin Yesu hari tangirai hari yang angaya ibuku au dia kan kai ninte tingapo ngayo au dia kan kai ninna pena ko yara kore kena anari mini sa kamyon de babsit apun ngai den kapen Sa tauroin di mini Yesu, ya kamata tauroin di mini Yesu. Kam tauroin kana apa ini ngarin kami tokorak. Kita amiusu, ibu kita mi kuah wae romi. Si tauroin kana sikadiriaki, tauria rora. Si tauroin kana stete buakak. Tauroin di nanun takarawataki metekanganga. Tetea kayo sa tetea kayo po. Tetea kayo ya gitukin tetea kinakoy dan kapen. Ana tetea Yesu ya. Mairi tigi pun tetea karis warigan tetea yai. Isikangay tetea kana. Ani kan dimiu. Ake kaki anton na.
Oke, tapi kan kay pangak. Oke, diray. Round nga po ngayon, morarin kami ang tauroin na kami umina kontuya. Yatay bantabitay yung kunaniti kasik-sik. Inanuran tatamin ako. Meta ko titaya ka pa, ganas subusumaya rin itang iri at yeso may karoya. Apo niya itakapaya na nga nito. Mayari kapaya rin may wayo, sagi si ibugin tatayay. Tumusin na nuwari kamasan musikiya, irang kakawak. Irang kakawak ibugin na pa, kamagsimusin na nung kayo, metarang kayo na kanti kari sa to'y kurubuy kayo. Kamnauri nga pamimusin na nuwayo, yaki si Rosi lang kayo na kanti kari sa kayo may rota na pakaraw. Ano ito ba yung monte kakuri? Ito ba yung ko na koroy metan Jesu ang tayo bugin amiyang mo ari ko sen bayriya. Kuna uri nga ba ya kamen nurag ikaraw, aya kamen natak. O ito gini ka ba, aku kuri kain karaw. Arang kukuri orang kakatunga. Gaing kita men na ako narigi pati sarimin amoy ari Yesu Kristo ang dababis ito. Ngayon pun nautiakan ang kaungunan na nakuha rin kapene, ay morari kang kami, ay kamasan nang ameumi ang tauroy, babis ito ang tabong ngayon ba, yakin may tubuha kami yun imek, o amin mo sinan. Imetiroy. Baka magitaratara, timewa yun, makam tapin taratara, timewa na ro. Ay di ka nga ititiakari, ay tira ka pa yan, tiyamat, ang kanili kiruna, tira. Kaupain, kita kaupain, timewa yun, ay kiruna, tira. Timewa rin karawa. Yari yang ngana si kaupay kita si yay na kuwari amon tika kanna to me. Dita yari ya. Akia enake meninan na kuwara kita si bangara kita kaupay ra. Ay punta kita tapay para kana si penin metin timi awayo. O ana penin suku bahin timi away. Tapay rang tabi-tabi nanon digya Yesu. Ipun tabi-tabi nanon ay punibugim ko eh. Apun temen jamat. Ani roy apun irang tangira Yesu. Yagi tangira kaupaim, yagi tangira rabe kaum, yagi tangira nakom. Epun si tangiru ko ngkoy. Yari apa koy kawai ki kuwari kita tira nakom mamat orang kakanda tun tapo tabiwa. Iron Yesu si tangira apa kona pun nang ameom. Ani po monte kakawa kiruna. Aki akawakin painte mewayo. Orang kakawak ngayari ikarapa ko ay kahit ako kung kaya ako kung ano nung mas karapa yun na ba kain ada kasi sa may grupo niyawa kariyasan ng magin na kaya ti sa kabarabara ti taratak puning ngay rin ka ba ni kain ti karisa o sa kamarin nga na ba tiya kaya kain ti karisa kaya aro kung puputo ka tuwagi ay kasi ng magin na si penin magin ng ka ba ni bugin takanta nga kakawak o sa karapara ba ingeng kita si temen na ray na no tiray karaw gikaraw ibu tiray karaw ibu tu kukuri gani ko anura na ba kakawakin temen na jamat tapi dia ko nili kirura ngai jamat ari mai sida si temen na gumen ya mai kaya kirang nokoro ya ni ke tawan ni rura mai karaw ate kina gani apun dai na benan na temen na karawa kukurin ka pa ni, okay? Yagi si kukuri ito, Yesu kita ito tama, apenin kukuri kain karawan ka pa ni. Ibugin, timen na yang anano na ngayari, monte kakawa kaya timen na nyo. Sekarang pa yung kami, kaya kamasan, nang anano mi, hindi tayo yayo, ngayon na kanti karis, karubo, silang kukurin, bismahin kami, baka na rin karis. Gana kami din ti karis ayo. O, sina, kamnagi sili ka kain ti karis, kamnamangari ka patahan na kawa, okay? Mayra kan ti karis grupo sinakaw ngayon pa sinapuntim na to hindi kibatahan na kawa. Sakit siti sa kabarabara pun ngayon ka pala sinabi hindi kibatahan na kawa na. Mas karabara pa bikin tatam ni Rory kay itim na to ani bubukin dewaki o sunuri ang kay ba yey kataw roy. Mayroon tayo yayo yey rabusi amon te kakawag. Sinabusi ba anak ko nan kamna ko nan kira kay nagay na papis to kinakumuhay kay sa bukusya na betimisina di bukin na pepe babsito pasangan na suwakin na kanon na yun mana si sinako
pairikin karo te babsito. Te babsito ne yun sen katono taga ante kina ba sisa meka inga ya sa perna kona perna ko nako pairik. Aire sinabusia te misinera bai nako tami ne bebe ngami ki kam na babsito aki. Amati yo kan kira ke ba ayo to na bukin ang ganang kakawa kita babsito. Pa irang kakawa ba sinapun di metan ti karisya seksi metan ti karisya me metan na betubutan namat. Pa kuangan nura ke batu amat angki ya wasan musik menunum. Pa kuna bita meum na konti meu ya kakawa kita mero. Ay sa bubusian na kaya na asan nang ano yung panapapsito ka nakam ko ng tikay yung arawa kayo sa kituwagi abu tuwagi sa punong kakaroyan tayo na ko kayo mayari kamnaki meme mati na nila mayarara pa si cek sinora noren nang ane kiri seroy ane kiri noren ane ay om kiri kan kiri gitu tan sinako ko mga kiri kiri yeri ke si skante nga iyo ba na ena me dire kiri na kay ayarara pa si kong kita orang apa yena bakan bikin biu kana papsi tu de bong ayu anai rara wa ki ngayari rara ban ya si tu mana bai mo sekai to tia suwa bikin nanu ya nakai me ya kan tan ngai bikin tiri ya asan nore kin na si sedaya di musikan tenan yang segitu ba ya PPTG kana konari ki ba tisa oni makin gain nanu dia kari sayu sedaya ya ki PPT me raraba nanu ya nakai ya raraba kita amjorori gaya asan nangani ya te tinan wae yunga kora pa ayo te tekan tene ngai erang kang ari kena ke arang mai se gaung ras ko wa rawa da yang rame pun tebete yagi bebete musikan tenan me sekarang apa ya te ara kora ke kati kai te tari ro mane re kai yo Rakan tene pa ena na koroi yarun ari sina koroi te bungayu o ena ka kapayak tuak tia suan na meni dari kira on rodi na be nanun pan ka ben nanun tengai ne ayari angko sina wara kara ara perita mangkai sina wara ka te perita ibairi ba setengah yana be ora ke sawari gana bentuk wana te taiki ayari Rara bargin kami nak kaji karisa, sebangami ya kemasin yang koroi kami kain korupu, orang koragin kami ya, gua wasa kemana kaji kaya kain ya karisa yang kami ya antara wana ya kutok. Sinapu berakin tetaro. Dia suasi siti metam tete yeyu, siti ingai me nasim mani waine ka atau roi nangan anu ya, andi kebatan di migo untuk bab situ. Sikau waktu ya ban. Tumusinan niya kaginay segitu ba ya bebet asiko ko kana ba nakayapon sen musike menuya on tawroy on digi batan di migo nero na si sibaya mendam dia kan ting apong ayo arabu si tamera kuna kabay mew yan tatamyan yan ako mayaw su o birigin na batan ko sis tuyan mo yung aya ay kakakoro
para tarataki o the missionary ka wabe o tukorakin ka bani kanya de karisin ka bani yon taro akiasan na kabayo sa tayo yaki bibite karawan na yaki bibite tamakur mas kakuha ba kamakukurin kayo ba yemen nareta boyo ay katauroy ang gano'n na bakun sita men na tuya kakuha ba kampun kukurin at papunta niya mukanta nga nakakawag sa kano kumewya dari romana rekay oro niyan tayo ko sinawdi nga tuya pangay rakanti kari sa tahan puto kaya nakay nayawakin ka pen kakabayay na kami na irura pasakani ko rin na si Maria Yesu amen sa kanaro mo darab raro sa sarita kimanakin kan na bayi iya bayi gigi kamunan bukit kakin ako nami tapon takate kamrarap sinakay ni dan dayani ni kain ti tugulong dani dari kang asasan miyo ko yang kay ba nakay nida ay mina sa kasukan na pinakon timisina di ba tirakan mo ti tuwa ka rin mina rarap Hey. A, testing 1, 2, A. A, just A, Mike, just A. Hey. Test. Who doesn't wish for sunny days? That the sky above us would never turn gray. But life isn't always sunshine. We have time. Believers asking why. But when the clouds relieve, the tears begin to fall. There must be a reason for it all. Redeemer of the rain, will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope to our heartache. Healing out the heavy hurts that evades our shadow world. We never walk through trials in vain. It's the Redeemer of the rain.
rapa di tukuna di sesenong ran tayo di kaya ya kain na pakalon na ratar mo rin tayo ay asina tatarin kay nira sa katanwatan na bemina sa pabarag tatar sinapoy ko si kay tao ko tamera Joshua jawan termau di sesen menenono wasan nang anira si pangara ara ini kakawak ibugin meaura ibugin diri dakim Joshua ino nupong ini meaura si kay tao ko tamera si kay tao ko ibugin Tita Besay, Tita Yayo Tamera, sinang mga tauroy na kundari mina, sibusigo ko na mga ronira, ni mina irura, ni karukwato kina. Kapay lang ay kay ni kapanira Joshua, awapi ako karag pa ni kapanira irura, min chawayo, inonam Tabesay, may aporoy menonom. Pasin ako minon Kristo Yesu, apo ni ngayarawi, or sa kami. Amen. Ay, tekatan to di kibugin di dababisito. Ang ay pun iyo ratarin di tayo ay tarana sinabun nako ni kakyo ari yabus. Ari yarari I takorong ay peso. Busing ay nakayabus sukunan dana ay nikapongan ay kibugin di tayo ay kayor. Yay tari ramani ra kana abusimay. Si busmay na ba yara sarita kimang ay ba to akaraw di minan kangay nako peso. Punti tika kawin ako na ben ako ina kanje karisin kaben kana punya tauroy na ben di tapasay ta so ibabisito mi maina kita ya punya ngo ben babisito di tay eu guite metaron di tapasay tapasin da ba sinabi ni tika rawin tapasay ay sa katauroy ra ibigin ti manang ay buat di truck di normal ta sinabusi ko ato kay room di akin nababisito para ba ang ina kanje karisa sa nako ni kakipo Ari kanji jero. Sa karawatay kanaran mo siya sa kondake at tuwan at tuwi para kaya uwat yan ka age sa kamay ta kanaran tawan uway pasama rin kukuray may aray dua din tapasay kapasin na ba si sama rin minti tapabisito kanasa tapabisito